तुमका मोगाचो येवकार. To teach your children and yourself, we from Vishwa Konkani Kendra have started a beautiful Learn Konkani classes. Speaking Konkani, how to speak and spread the Konkani language. There are several classes taking place regularly with teachers and students. Please see them and show it to your children also. We also have a learnkonkani.in website attached to our beautiful website. This also gives 34 lessons in where Konkani can be learned by you and your student in a very simple way taught by a trained Konkani teacher. You are welcome to these classes and website. Do teach your children how to speak good Konkani. Welcome you to lesson 3. आज तुमका सगळ्यांक तिसरे पाठाक येवकार. Today your friends Diva and Dhwani are with us. आज दिवा आणि ध्वनी हांगा आसात. दिवा आणि ध्वनी, गुड मॉर्निंग. Good morning, miss. Namaste, miss. Namaste. Today we will learn parts of the body. आज आम्ही शरीराचे अंग शिकूया. ध्वनी, what is this part? हे खंचे अंग? हे आमगेले माथे, also known as takli. This is our head. हे आमगेले माथे. हाका तकली म्हणतात. ही आमगेली तकली. हे आमगेले माथे, also known as takli. The Konkani word for head is mathe or takli. ही आमगेली तकली. हे आमगेले माथे. Our head, आमगेले माथे. दिवा, what is there on the head? माथ्यार कसले आसा? माथ्यारी केस आसा. We have hair on the head. माथ्यारी केस आसा. The Konkani word for hair is केस. आमगेल माथ्यारी केस आसा. Hair म्हणल्यार केस. Lot of hair on the head. माथ्यार भरपूर केस आसा. माथ्यार भरपूर केस आसा. माका माथ्यार भरपूर केस आसा. ध्वनीक माथ्यार भरपूर केस आसा. We tie our hair neatly. आम्ही आमगेले केस बांधतात. आम्ही केस किते करतात? आम्ही आमगेले केस बांधतात. आम्ही आमगेले केस बरे बांधतात. ताका किते म्हणतात? ताका विणी आणि खांती फांती म्हणतात. ताका विणी आणि फांती म्हणतात. other parts in the head. कपाल, needle. ध्वनि, do we call this? We call this kapal or needle. The Konkani word for forehead is kapal or needle. दिवा, आम्ही हाका किते म्हणतात? आम्ही हाका कपाल नातल्यार निडल म्हणतात. We call this kapal or needle. The Konkani word
for forehead is kapal or needle. आम्ही हाका कपालनातल्यार needle म्हणतात. हाका कपाल जावो निडल म्हणतात. What do we do on our forehead? आम्ही कपलार कसाले करतात? दिवा आम्ही कपलार तिलक करतात. We apply tilak on our forehead. आम्ही कपलार तिलक करतात. ध्वनी तू तिलक करता? हय हांव तिलक करता. आम्ही कपलार तिलक कपलार तिलक करता. येया हांव तिलक करता. आम्ही तिलक लायला. आम्ही तिलक लायला. आम्ही तिलक लायला. ध्वनी show your forehead and your तिलक. तुगेले माथे दाखय आणि तुगेले तिलक दाखय. हे मेगेले कपाल. हे मेगेले तिलक. हे मिगेले कपाल. हे मिगेले तिलक. हे आमगेले कपाल आणि हे आमगेले तिलक. Now let us name the parts of the face. तोंडार आशे अंगाचे नाव सांग्या. दिवा tell your friends what is this part? दिवा हाका कसले म्हणतात? This is our face. हे आमगेले तोंड. This is our face. The Konkani word for face is तोंड. हे आमगेले तोंड. आमगेले तोंडार मस्त अंग आसात. There are many parts on the face. आमगेले तोंडार मस्त अंग आसात. आज आमगेलो कोंकणी तिसरो पाठ हांगा संपता. आमी आनी चौथे पाठाक मेळयात. Our Konkani speaking class, the third part of it ends here. Let's meet for the fourth part.